Inka ya timina tinsa ina bilawara ya kumembiri sokoro sungula sokola ra ngwetele ya nyanyanyani le bana makitibiri makumembiri mone akuri sukula rifana ka ele mbara gidi mazana ka makumentsebo ntlhanu loko xitichi lexi sungula ku haxa amoyeni xi vana vayingiseri hi ndlela yole ku ri vayingiselo ri kona vayingiselo mengo ku yingiselo la Gauteng Mpumalanga Northwest Limpopo ha ri nga ta ku ya mahlweni na ku tshivela ndilu lowu hi nga siyeriwa vona hi va mabulandlela ndilu lowu hi nga siyeriwa vona hi va mabulandlela hi wo ndilu lowu yesaku mahlweni hi wu tshivela ndilu lowu hi nga tshiveriwa wona hi vanhu vo fana na va Makhayingi Ernest Nkanyana ndilu lowu hi nga tshiveleriwa wona hi va Ngilazi Lawrence Valoyi ndilu lowu hi nga tshiveleriwa wona hi va Hlayiseka Robert Khosa ndilu lowu hi nga tshiveleriwa wona hi va Magelavende Eddie Khosa ndilu lowu hi nga tshiveleriwa wona ay ku hlaya na va hi tshivelele wona ndilu lowuwani va Roy Msaka Xikhumba Roy Ngoveni ivi va wu tshivela ndilu lowu pfurha va Kelkel Good Friday Eric Makelani va wu tshivela ndilu lowu ni yima kwala kumbe ni vula ku ni yima kwala kumbe ni ya mahlweni ndilu lowu hi vulavulaka wona mintsengo minkarhi FM loko xitichi xi kha xi tlangela makume ntlhanu nkaye wa malembe xi sungule ku haxa va hi tshivelerile ndilu wolowo na vayingiseri a va ri koho va tipondo timbirhi na khuvo va 5 rand mavula a va ri koho vayingiseri va magidigidi Ace Mashakeni a va ri koho va hengara ya mpahla xitichi xexi mikisera Muganga FM xa ya mahlweni gandlata ri fambisa sweswo hi le lwandle ri fambisa sweswo a ri yimi khenselo swinene loko mi kha mi tlangela na hina hi ndlela leyi loko Afrika Wa Vulavula humelelisiwa hi Ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pet Mathebola a hi vulavuleni ni timhaka leti ti khumbaka tiko ra hina hi ndlela yaleyo hi laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika Wa Vulavula ku na timhaka to tala leti ku nga le ku vulavuriweni hi tona mingisero Muganga FM kambe ke tin'wana ta leti ku vulavuriwaka hi tona hi leti khumbaka masipala wa Polokwane va nga va tirhise mali ya ku tlula 1.6 wa mabiliyoni ya tirandi hi ndlela yo ka yo ke vutihlamuleri ya visopfa hi ndlela leyi leswi van'wana va maphephahungu va nge le ku vikeni ku ya hi xiviko lexi nga tisiwa hi vahleri va tinkota eka council meeting leyi nga va koho hi Ravumbirhi hi ndlela leyi hi wo masipala walowo hi vulavulaka hi wona namuntlha wu nge le ku nyikiweni matimba ya ku se u ta kota ku ti akela tiyindlu leti mi ta tsundzuka ku a Limpopo xikombiso tiyindlu ta leti ti akeriwaka lava va nga swela a ti akiwa kumbe ti akiwa hi ndzawulo liya ya matshamelo ya vanhu ya Limpopo leyi nga rhangeriwa hi MEC Bioscope Makama se sweswiwani ku na ntirho lowu nge le ku yini mahlweni mi ta tsundzuka hi fanele hi bule na MEC to laha a kotanga ku va kuma ku na ntirho lowu nge le ku yini mahlweni wa ku va ku tekiwa ntirho wolowo wa ku aka tiyindlu wu nyikiwa masipala wa Polokwane ximfumo lowu nga rhangeriwa hi Councillor John Mpe kambe xivutiso i ku loko hi nga hi vulavula hi kutani ku va na timali ta tibiliyoni leti ti ngo nyamalala ti kutani ti vonaka ku ti tirhisiwile kambe ti tirhisiwa vusopfa mi tlhe mi haya mahlweni va nyika ntirho wo tala wa ku va va tirha va ta swi kota ke hi ndlela yaleyo se tin'wana ta timhaka leti kumbexani hi nga tsakela ku twa n'wangulo wa wehe ka tona ku ya amahlweni hi ndlela yoleyo kasi ke swin'wana leswi hi nga ta va kha hi bula na va economic freedom fighters kusuka ka khansele yaleya ya le Polokwane va hi nyika xifaniso xa ku vo va vilerisiwa yini kambe yin'wana leyi yi tikisaka xiyimo ku ya mahlweni i timhaka ta ku ka ha ri na vatirhi lava
benge ku ya hi vahleri va tikota kulukumba mutshamaxitulu wa vona ku nga kulukumba Stanley Ngoveni va ri va hlamarisa hi ku na vatirhi lava va nga tivekiku kambe va tirhaka masipala va ti vitana ti-ghost workers va nyikiwe ku fika ti-31 ku va va lavisisa timhaka toleto ta ku vanhu valavo va hetelela va nga vi va hetelela va kumeka ku i va mani swin'wana swa swiphiqo leswi hi nga langutana na swona tanihi tiko ku vanhu va tirha ka masipala kambe va kha va nga tiveki xikongomelo ku ri yini i mani a sayinaka payroll ya vona ku va hola hi leswi hi vulavula hi swona tolo hi kungunwani swi tikomba ongeti swi ta hi tikela ku va hi byi heta kambe a hi sunguleni laha siku rin'wana hi tshama hi bula na mutshamaxitulu wa khomixini ya timfanelo ta ximunhu a Limpopo tatana Victor Mavidula loko hi vulavula na vona va kombise timhaka ta ku loko va kha va endla xiviko xa vona xa timhaka ta ku lavisisiwa ka mati na nkayivelo wa vona va ri mati ya fika emathangini kambe a ya yi ka vaaki se ku na un'wana a ma pfalaka ku ma nga yi ka vaaki i mani kumbe lava nga kopoka va nga swi tivi tivhelu futile kwihi loko mo vona hemba twanani loyi enhlekani Aye, minjhani papa hi pfukile minjhani khalanga. hi pfukile ma swi lava ku hi mi tiva ku yin'we mani Hayi, mi lo va xikala vito mara a ni xikala vito ngopfu mina ni baloyi miri yini n'wini namuntlha nampundzu khalanga ni tsemeke nhlanu hi leswi ni nga swi vonisa swona ni vona mati ma kha ma halaka ma kha ma famba ma tate xitarata a kusuka a thangeni ra ka Malamulele. thangi leri lehi kwihi ka Malamulele Thangi leri ri le section A ka Malamulele loko Kambe- ni ri laya A section A loko ka munhu loyi o ngo hindza kunene ka Malamulele hi leyi nge tlhelo rihi laya kusuka na police station na ku traffic. oh ya na ku vona Mati a ma halaka ma famba na patu leriya a mi nga ta swi lava leswi a swi humelela laya mara landini ka switandi hi hava mani khala a hi swi twisisi mati a ma fiki njhani hi nga tiphayiphi mara le thangeni khala va ku lava va popaku mati khalanga va tirha ntirho wa vona mara le a pfulaku mati a nge pfuli ematima ya vanhu i nkarhi wo tanihi kwihi ku ri hava mati kumbe a ko va siku rin'we ko va tolo ntsene ku ndleka yini mina laha ni tshamaka kona hala a ti-D pfuka ni tshama laya ku sukusela hi 2008 xipapa xa ma yi tshama xi huma mati kambe ku na thangi ku hala matlhelo ya ti-D hi rona thangi riri ya kha ri hala ta mati rona ri supply-yaku mati se swi vula ku na lava va tisa mati va hlantswa mati kusuka anandoni loko ri ku ma suka nandoni ma tili mati kwalano ivi ku va na munhu loyi a fanaka a pfulela a pfala a pfulela a pfala hikokwalaho ka yini kasi munhu a fanele a pfulela a pfala ku tshika ku pfulela ku tshika mati ma tshama ma ri kona hi lexi xivutiso lexi ni nga na xona sweswi laha ni nga tshama kona ni tshame na mhana wun'wana ve ri va tshamaka ngezimani ve ri ni tshama va vona mati ku fana na sweswi mi ni vulaka swona va ku loko na vona va ta hi laya nampundzu va ku ni tsemeka nhlana ni nga swi tivi ni nga maka hi yini mati lama ya na wona kaya fanikese swi vava ngopfu sweswi hi humelelaka swa mati ya mati yi serious loko a mo hi kumela va lava masipala wa ka Malamulele wa College Chavani sorry loko ni tiwa ka Malamulele wa College Chavani va hi pfuna loyi a tirhaka swona ku hi endlela ku hi kuma mati ma kumeka ma ri kona swa swi ta va swi ri kahle ngopfu nemetwi nemetwi liboto mene khesiri swinene loko mi tena tlhelo rero vaaki va fanele va endla tani va yimela timhaka ta vona va vona ku va nga tshiki swilo swi hundza va ku a hi swa mina hi swa mfumo hi ndlela yaleyo a khensa swinene boto mina inkomo hi sweswo mingiseri Munghana Lona FM fambisa sweswo mingiseri mamatwa mati ma kotangini hileswaku ku na munhu a fane a pfulela kumbe a pfala yewo pfala ku vanhu va nga kumi mati hikokwalaho ka yini hi nge swi tivi we ri yini 0860002543 nangona ku Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lona FM makomba ndlela hi ku u khomete timhaka kwala u nga koho hi ndlela leyo un'wana miloyo mingiseri nhlekani Aye, but hi pfukele minjhani papa okay. akhensa No. Ya mati ne. ya Ni tshami ni nghena ka nongolosi ku rin'wana. Ku na problem ya ti-plant titsongo. So mati loko ma fika ka mathangi ka ti-reservoir na ti-reservoir titsongo leti nga kona.
se loko ma fika mati lawa va ma tima ku endlela ku a plantini mati ma nga heli like a ni mi twisisi ku loko mati mele ku hala ke ni a thangini swi vulavulaka mi vula yini kwalano ka Malamulele mele ku hala ke a thangini lexi nga kona hi lexi loyi mati a ma fanelanga ma timiwa ku ya hi nawu wa mati ma fane water reticulation vula ku loko mati ma fika ka reservoir ma fane ma huma ma famba so lexi va xindlaku ku na loyi a byeliwaku a tima mati ku ma nga heli ka ti-plant because supply yo suka ka lexi fanela ku supply ti-community a hi na yona total i problem leyi nga kona ya mati se ivi ma halaka ke ku va ku ndleke yini hi laha mele ku halaka ka wona ka reservoir kusuka ka pipeline kusuka ka plant ya le na ma kumeka ma ri kona ma fika ma blockeka ka reservoir a ma ha humi va teka ti-instruction from Mivende just an example ya wona mati la a Johannesburg water na swi so loko va teka ti-instruction kusuka ku mati mi nga ma pfuleli because ti-community ta hina tin'wana va endli ni ta mi kombisa hi le ka mahlohlaya ku na legal connection ku mati ma fambaku ma vona loko mi ri laha ndzhaku ka spaya ya le ka mahlohlaya ku na section leyi nga laha ku na mati ma halakaka ku na sweswi n'wana na ku ma halaka a va ri hava mati the past 2 weeks because transformer ye le block of IT 2 weeks va ri hava mati na mitwa mi ri mi tirha hi swona kambe mi le ku hlamuleni xivutiso mati me le ku halakeni sweswi i mhaka yini ku vona ka n'wina leyi nga problem leyi nga koho yava vatirhi lava va tirhaka ku lunghisa mati a kaya that's the first problem ku tholiwa munhu as a community a volunteer a ya pfala mati yona i deployment leyi nga kona munhu va n'wi thola from community va ku famba pfala mati swo sungula a nga swi tivi swa mati a fanele menisa ku o pfala ku mati ma fanele ma rotate from ka reservoir loko reservoir mati ma za ma halaka ka reservoir which means reservoir yi full overflow ya reservoir a ya ha tirhi mati a ma supply community matakini nemetwe inkomi bote kesin 0860002543 un'wana mi ngiserelo nhlekani papa Petring Sivila Nkonko. Yes. Yeah. Topic limbe va kuyo. Isupa nkwako mara anisiswa ku load shedding fambelana na mati na. Ya fambelana. And then xilo xa mati butse hinkwini arila anisiswa ku ni nga ku njhani butse. No loko ngo hinkwenu ha rila mi vula yini mi rila yini n'we hikuva a mi le ku vuleni leswi ngo mi rilaka swona ni vula straight ku mati mi rila mati butset la nkonko and then loko mati nkarhi wun'wana gezi ri famba and then na mati ya famba na mtwiselo muku load shedding and sweswi ya ku voteni prophet mi rila hi mati kambe mi le ku vuleni ku mi rila hi mati ku yini mi rila hi mati ku yini ku ma tele mandla yi kahle mi vula yini amatalanga loko mi nga la ku hlekisa ni vula ku ri ni nge vuli swona ku loko ni ku rila mati ni ku mati ya tele loko ya tele mati a ni nga ta fona se loko mi rila hi mati mi rila ku mati ku ndla yini ma ndlisa ku yini nkongongwe ya famba mati ya ta flori mara a swi tiva muchini ya tirha mara vona sweswi prophet ya ku voteni swi nga leswi ku vota ke swi nghena kwini swi nghena laka ku a ni a vona nhlupheko wu famba njhani a ni swi twisisi ni vutseni mi hlamula kahle ende so ku va ni ku bula phete mara ku ri na mehe ni factory no mara ni vulaka loko mi ku ya ku voteni swi nghenela kwihi swi vuleni hi kota ku swi twa ku loko mi ku mi ya ku voteni mi vula yini ni vula ku ri loko ya ku voteni a fanekele na gezi ri nga fambi na mati ya tshama ka ra huma kahle swi vona ku mfumo lowu yi wu votelaku at least nga tshama ka ri wu votela mara sweswi xiyimo leswi xi nga koho a yi twisisi ku ri faneke hi endla njhani ku ri sweswi leyi hi 2024 nghozi ka lembe ra ku hela sweswi ha sungula lembe futhi hi ri hetini n'hweti yeri mara ya ku voteni nemetweli bota mina nkarhi lowu taku a hi ndleleni ku hi nga loko hi nge swi koti ku hi vulavula ka xiyanimoya tlhe hi ti yingisela a swi koteki swoleswo se
a hi tiyisiseni ku loko hi vulavula hi va hi time xiyanimoya ku endla leswaku hi nga endli leswi ya vanyeri i ti-standing waves leswi nga i mhaka ya ku gandlati ra yima laha i ti-standing waves kambe swin'wana swa leswi va lava nga le ku dyondzeni va dyondzaka swona kambe a hi ku tumingisa rome 0860 0025431 hi loyi i nhlekani Aye kala njani pfokele papa minjani hi pfukile mativa leya mateko hi nga ri na vuxiyaxiya swa tiko hinkwaro hikuva mati etikweni ra Afrika ma vuriwa ku ri ma kona tiko hinkwaro xikombiso la Gauteng province mati ma ta ma huma eLesotho Highlands eLimpopo hala Tzaneen a ku ri na proposal ya N'wamitwa dam na sweswi a yi implementiwa and then ka N'wamitwa mati a ma kona so tough na loko hi fane aka hi fane xava mati ku sungula so ku aka swi costa even more so South Africa is a country without water and va swi tiva mara ku na xilo xi nga le ku humeleleni hayi sama hi twa ku na mina futhi loko mi ta mi byela ku South Africa is a scarce resource water is a scarce resource of South Africa a ni swi tshembi kahle ku a hi khale ngopfu vana va kha va khukhuriwa hi mati laha hi nambu wa orange lowo kongoma ku ya nghena a Northern Cape ma wu vona a hi khale ngopfu valley yi hala temati na vala mo suka Lesotho a ni swi tivi ku hi fike njhani ka ku susa mati Lesotho valley yi tshama eka yi hala ta mati nkarhi hinkwawo kambe sweswo i njhekanjhekisani wa siku rin'wana leswi ni nga swi twiseki ku hi va vanhu va ku kala mati hikokwalaho ka yini hikuva ku langutiwe yini loko hi fika kwalaho ka ku hi kala mati no i ntiyiso ku South Africa yi na mati xin'wana lexi va xi endlaku hi lexi loko ku ri na timpfula mati a ma tshoveriwi so they don't harvest water yes ma storiwa endhawu yo karhi mo talaka ndlela loko ku nga ri na mpfula kumbe byeriwa ku na dyandza a ku na mati fane nga pfuleli phayiphi suku ngerengere mati ku hava mara hayi ku mati ku hava mati mo ka ma nga sweswi mi vulavula ku mo ka ma nga hlayisiwi mo ka va nga ndli madamu ya kula ku fana na va Nandoni ri nga koho sweswiwani va nga ndli madamu ya kula ku fana na va Dihoop leri nga koho hala ka Swikhukhù sweswo ni tshama ni twa ka xin'wana kwala Polokwane mati lama maniwa kwalani ma huma le eBeneza eDzaneen so mati ma susiwa Tzaneen ma Polokwane mara ka N'wamitwa ku na mati la ku nga kusuhi so swin'wana a swi kahle hi tiko ra hina mativa varhangeri lava ingaku a ni tivi ku ri ku xota yini enhlokweni ya vona hina xoxo hina problem yikulu South Africa varhangeri va hina a va tlharihangi sorry ku vula leswi mi nga swi vuli sweswo loko ku va va tlharihangi mulayi infrastructure leti for vanhu lava a tindlele voho valungu va tsanana ngopfu compare ku eka maAfrika mara loko se ku tekiwa mfumo wa xidemokirasi a ku va na plani ya ku endla swibedhlele swa kota ku yi accommodate hinkwini ku continue na sweswiya a swi ndliwe hi apartheid a ndlele valungu ntsena mani twisisi 20 ni tlela ka one room loko ni fanele ni plana ku ni ta va na vana va 20 ni va akela 20 room leyi va nga ta tlela ka yona so a swi make sense mani twisisi no ni mi twile boto wa mina riqingho ra n'wina ra tsematema ka mami swi ri tani kheseri swinene imani hi kuma nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya n'we ka mungana lonene FM makomba ndlela hi ta vuya hi bula na va economic freedom fighters kambe sweswo hinkwaswo hi sungula ni twa ku mahungu ya misava ya awara ya n'we ya ta va ya yimise ku yini a hi amukeleni maninkosnat chauke Afrika Wa Vulavula eka munghana lonene FM ku na vanhu lava koko titiroli lana va rhwa mabokisi na yini laha ndzeni va famba va participate na risiku va rhwa copa va n'wi kuma ku laha ku na copa ku na yini ku na yini a va n'wi khomi munhu luya va teka swilo swa vona va karisa i phorisa wena loko u kuma ikhome biya i ta tsutsumisiwa na atrevile liya hinkwayo nhlangano hinkwayo hi mhaka biya hinkwaswo swi vulavuriwa kwala okay hi 2014 va ni kume ni xave 6 wa tibiya ni pfule 1 va ni khoma a phumulongo a renkeni a va ni hoxa ndilile aveneni va ni nghena laha mahlweni loko ni nghena laha mahlweni hi famba hi fikela maheteleleni lava tiva ku amuxongo hi fikela maheteleleni ya Brazzaville phorisa luya la va ri nempeg ya yena a yi teriwe ku baloyi nempeg ya yena a yi teriwe ku baloyi
mase teka mina ku masa plastic la ku o se diete kwa ni chira samba ekuna manje wa khomi anaza na blo ngifika kwa la zene wona mani samba xikongomelo a hi ndhuma ho lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula. Afrika Wa Vulavula ka mgana lo na FM kommandela lang takari makumenarmbiri timinete ntsena kubila wara ya 12 lava ku bula na va economic freedom fighters kusuka ka masipala wa Polokwane kuna swo tala leswi swi nga va hundziseku kahle hi lava ku va hi bula na vona twa ku va ri yini vona lava va economic freedom fighters hi ndlela ya ka 0860002543 i nomboro leyi hi tirhisaka hi ndlela yoleyo a hi amukeleni tatana Freddy Ramaphakela kusuka aka EFF tani whip ya EFF aka Polokwane municipality. Ntate Ramaphakela, good afternoon and welcome to Mgana Lona FM Nhleka. Good afternoon, sir, and your listeners. You've got a very nice voice, deep. That's the voice that I would want to have as a broadcaster. Let's start from the beginning. I saw a report which was published by Observer, one of the newspaper here, talking about the issues at council and the issue of wasteful expenditure and stuff like that. Do you want to talk to those issues, or you only want to talk the issues of the new scheme that is being given today to the municipality as from the Department of Kokta? I can club them together. With the scheme, I can say congratulations to the Polokwane municipality for being upgraded to level 2 accreditation of the housing implementation, which means Polokwane will no longer depend on Koksta for funding, but will get funding direct from the National Treasury after being approved by the National Department of Housing. That is a very great improvement, because we are going to be implementing housing projects from the beginning, application up to implementation, as the municipality, without waiting for Koksta to approve anything on our part. But the problem would be, do you have the capacity, do you think the municipality has the capacity to can discharge those duties? Because the municipality has a very small unit that works on housing, but I think the basic requirements are there. Like, you have the system, you have the warm bodies. What is left is just for the municipality to increase the number of personnel by a way of upgrading that department, maybe to an SBU, so that it can be responsible for the funds. But I think the internal infrastructure is there. I'm happy about that. But what do you say about the issue that we want to talk to about, the issue of finances? If the municipality still has close to 1.6 billion as wasteful expenditure and stuff like that, how do you think they can be able to navigate even when they go to building houses to the people? Yeah, this is a contradiction that then negates any claim that there is growth and good intention on the part of management and the ruling party. Remember, we have 17,125,046 rands of wasteful expenditure, and then 1,631,926,187 rand of unauthorized, or of irregular, of unauthorized expenditure, and we have 480 million rand of irregular expenditure. In short, wasteful expenditure is money that was used in vain, which could have been avoided had reasonable care been exercised. And unauthorized is money that is used when even if funds were not there, meaning it could be overdraft or taking funds from other programs and feeding into another, which by reason of policy and law, it is not applicable. Hence, the AG found the municipality wanting there. And irregular expenditure
is the expenditure which is not meeting the legislative requirement. Now, upon submission of a report by the chairperson of the APEC committee yesterday in Council, the wasteful expenditure has been referred to the Financial Misconduct Board. But what the people must be happy about is that all these shenanigans have been have been forwarded to the Municipal Public Accounts Committee, of which the EFF is represented there. We are going to do investigations as to what happened here and recommend to Council to implement very harsh measures where recklessness was exercised by officials and politicians if they are found to have been having a hand in all these processes. So you're still going to do further investigations upon the report that was received from the Auditor General and that committee that was set up to audit the finances of the municipality? Yes, we are going to go deeper as the Committee of Council before Council can either write off or condone anything here. Because as a matter of reality, it doesn't mean if there is 1 billion of unauthorized expenditure, there is complete wrongness there or criminal activity. There may be some reasonable decisions that were taken, given conditions which they couldn't do nothing about, but do what they have done. But we want to satisfy ourselves that it truly met the requirements of such agencies. If not, heads must roll. I need to take a very short commercial break in Tatarama Pakela. After which I want us to talk to the issue of ghost workers because it was also cited as well there. Kindly hold the line for me, Tate Ramaphakela. Balaba ibula kuna wana EFF kusuka aka masipala wa Polokwane. Hirambe na ba masipala wa Polokwane kwa bata angula kambe bo khomala vatsika. La ilishobye shabushoko ledi anamisaka miehleketo. Afrika wa Vulavula. Hikuya hiva economic freedom fighters inomo tatana Freddy Ramaphakela asobula ku 1.6 billion leya imali ya leyi nga va ku yiwo isiwa hinkwayo kambe ke ko va na kun'wana mi kuma ku mali yi ta tirhisiwa hikokwalaho ka ku va ku ri na swivangelo swo karhi swa ku yi tirhisiwa kambe yi nga fambelani na leswi a ku vulavuriwe kumbe a ku twananiwe ku yi ta tirhisiwa xiswona hi ndlela yaleyo kambe hambiswiritano tiko timali va 17,480 million leti ti katsiwaku kala ka timali leti ti a loko a ku lo landzeleriwa milawu kahle a ta va ti nga tirhisiwa a swi nga si bohi ku ti tirhisiwa se ku tlhela ku va masipala lowu sweswiwani se wu nyikiwa matimba ya ku wu ta hetelela wu ti akela tiyindlu leti nga ta aka vaaki se ve nge ri vona tanihi economic freedom fighters va ta tiyisisa na ku vona leswaku ku lavisisiwa hi ku enta ka mhaka ku kumeka swintshunxo hi ndlela yaleyo leswaku swi nga ha yi amahlweni vaaki va ta kota ku va va korhokeriwa ku hi ndlela yaleyo se ni lava ku va vutisa hi timhaka ta ti-ghost workers hikuva nako ku vuriwile ku na vatirhi lava swi nga tivekiki ku kontraka yako yi kwihi na ku imani loko va n'wi lava va n'wi voni kambe va koho ka masipala wa Polokwane hi ndlela leyo but Freddy khenseli swinene loko mi hi khomele line. Let's continue. Thank you very much for holding the line. The issue of ghost workers as economic freedom fighters within the council of Polokwane municipality, what is your take on that and how do you think the municipality should navigate the issue of having ghost workers? I think this is the negligence of the highest order by the directorate which deals with human resources, that is corporate services, in that they should have been having a standing item on their departmental agenda to say once or twice per year we do a head count of all the officials that are under the municipality payroll. Now that is not done until they are recovered through investigation, and according to the report that was submitted in council,
all the municipal officials were called to a head count, and some were found not to be existent. They didn't come, and when they tried to contact them or find a way of getting them to come and report and collect whatever is theirs, they didn't make it. So their salaries have been stopped. But it shouldn't end there, because these people stole the people's money. The taxpayers' money was given to someone who does not exist. It means it was going into another person's account. That person must be arrested. We need to open a criminal case on all those people in whose accounts money was deposited, because that has been fraudulent. Unfortunately, the money may not be recouped. You will never know what level of economy those people are at. But what remains is it's a crime. It needs to be paid for by the perpetrators. Now, as we conclude with Freddy, how are you going to be dealing with these issues? I understand as council you are meeting again next week to get the entire report so that you can be able to peruse it further and discuss it further. What is going to happen? Yeah, the issue is going to be given to MPEG for further investigation. And it was agreed in council yesterday that MPEG needs to be empowered more to be able to do investigations and complete on time. This is going to help council, because as an MPEG official, we are lacking in that field of investigation. But if we can be boosted, we will do investigation and even go to an extent of visiting the banks to ask them to give us bank statements of all those people who are getting monies before we could make a decision. Or we can just go straight to the police and open a case given the names and the particulars in whose accounts the salaries were deposited. Dr. Ramapakela, we wish you good luck. But before I let you go, I also got a report from residents of Polokwane and Leboa Home who are complaining about the unavailability of eye testing machines at various testing stations. Maybe you can take that to council and so that we can find out what exactly is the problem, because they're paying a lot of money to private doctors to get their eyes checked before they can renew or get register their licenses. Yeah, take it from me, we are reliable. We'll take that matter up, and in our next conversation, you'll get a solution from us. FM tatana Freddy Ramapakela basukaka economic freedom fighters a dorobeni ra Polokwane va belerisiwa ku hi xiviko lexi xi nga humesiwa hi muhleri wa tinkota lexi xi kombisaka timhaka ta ku ku na mali leyi yi nga na swivulavula mali ya koho ya ku fika kolomiya ka 1.6 mabiliyoni ya tirandi leyi yi nga na swivulavula hi swilo swo hambanahambana kusuka kwalaho ka ti-wasteful, unauthorized, ko ka yi nga landzelelanga swin'wana swa swipimelo swa milawu ya mafambisele ya swa timali. I swin'wana swa mintlhontlho leyi a va vulavula hi yona tatana Freddy Ramapakela kwala ka Munghana Lonene FM hi ndlela yaleyo. Ntere xitori lexi loko hi xi landa a hi lande na vona va masipala wa Polokwane ku na vona va ta angula hi mhaka leyi, kambe vo khoma la va tshika kambe ha ta vona ku hi ta swi landzelela ku fika kwihi. Kambe xiphiqo kumbe mhaka leyi nga endla leswaku hi hetelela hi fikisa la hi ku loko wo languta vukorhokeri a byi koti ku fika ka vaaki hi swiphiqophiqo swo fana na sweswi. Ku na vatirhi lava va tirhaka va nga tirhi kumbe va nga ri ku kona, ma swi twisisi. Sweswinyana tolo a hi kha hi vulavula hi xibedhlele xa Themba xa le a ka Bokweni a Mpumalanga ku vatirhi ve ri nhlayo ya vatirhi laha yi le hansi swinene loko ku fananisiwa na ntirho lowu va wu tirhaka. Loko swo ceriwa kahle u ngo kuma siku rin'wana u kuma ku nhlayo yi kona kambe a va kona ku fana na sweswi. Ntsundzuka lembe rin'wana ha ri vadyondzisi loko va lava ku ta kuma ku na vadyondzisi hi mpela a ku fike loko ku nga ku sweswi hola tibangi va pfa va cinca va ku sweswi mi ta hola hi ticheke mi ta yi sayinela. Van'wani va hetelela
va nga ha kumeki ku yiwa na le ka SASSA khale ngopfu nakona swi tsundzuka ku vulavula na timhaka ta SASSA nako ku va na xiphiqo xa ku va ku munhu un'wana na un'wana laha hola ku SASSA fana ta vona karisa ku swi ta ku na vumbhoni ku wa ha ri koho munhu loyiwa swi swa muxaka woluwa a hi ku timikiselo me ku angula kwini 0860002543 u nga tirhisana mathevela tprsabc.co.za ya ha ri yaliya ya mhaka masipala tolo a hi fanele hi bule na MEC hi va kumangi hikokwalaho ka swiphiqo sweswi mina ni nga hala ka ku haxa a ni na vumbhoni ngopfu ku hikokwalaho ka yini hi nga ha va kumangi kambe ku ya muhumelerisi i ri loko va va fonela a va khomangi phone se iyo mhaka hi nga ha kotangi ku bula na vona hi ndlela yaleyo se i yin'wana ya timhaka leti kumbexana hi nga tsakela ku twa wena ku angula kwini le ka 0860002543 u nga tirhisa na mathevula dprsabc.co.za kumbe u tirhisa at Afrika Munghana i X handle handle ka sweswi u nga kandziyisa rito ka 0657443911 swi ta endla leswaku hi kota ku va hi twa ku n'wangulo wa wena hi wihi hi ku mina na wena hi laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula sweswo mingisero wa Munghana on FM 0860002543 hi le ku vulavuleni hi timhaka ta vukorhokeri hi ku angarhela na teta hi vulavula hi tona ta masipala wa Polokwane hi kongomisa hi tweni n'wana mingisero hi loyi nhleka aye Bootpad papa ngana ka le ya mati le ya mati Bootpad leswi dlayaku tithendara ti nga kona Bootpad ta yini hello i tithendara ta yini a ni fana le a yi ri kole ya ni kha ku ta chela mati la eGiyani ya sweswi leswi nga kota ikopaki le hala Nyani Lodge mati ma huma mara ikopaki leyin'wani ya hala Petrala ku ya xikolweni xa Starlight mata ma huma loko va vanhu va swi endlaka sweswo va kha sayitleri mata hi malava sayitleri mata hi malava na yin'wani yi nga kona ku na liya ya le ya Khanyisa a ku ri na muti n'wana ka Makoxe mata ma tshama hela na siku na rin'we mata a ma ta xota hinkwako la eGiyani mara leya ma heli mata a ku ri main line xin'wana xixo xa leswiya ku loko a va kota ku va hi bela tithendara kambe ka swifaniso leswi hinkwaswo mi nga swi nyika a ni swi twi ku thendara yi onha yini ka swifaniso sweswi mi nga nyika swona sweswo swi onha ku sweswi ni va twile ku vo lava ku vo zonda thendara vona a va ni nyiki nhlamulo ya ku yi onha yini kambe a hi tweni n'wana mingiseri loyi nhleka Mpfukeni Bootpad hi pfukele mi njhani mpfukeni xikhulu ya man la ka miyexe ya Bootpad loko u vulavula hi swa ti-bogus employees vatirhi vo ka va nga ri kona ve le xihundleni hi tlhe hi vulavula hi mhaka ya Polokwane municipality i swilo leswi humelelaku tindhawu to talo ka ti-municipality to ta ku talo number 2 swi humela ka ti-private institution se mi kuma ku tani ka xikombiso ku na leswi ngo i ti-service providers se mi kuma ku hi ri vanhu va ta va tani ka xikombiso va tanda service delivery yo karhi eka ti-municipality ta hina vanhu lava va dispatchiwa ku tsaliwa va dispatchiwini mara ku heteleleni a ve le ku ndzeni ka vukorhokeri leswi tani ka xikombiso ku ve le ku ndzeni ka mati eGiyani mi kuma ku tikontraka ti-project tin'wana a ti le ku ndzeni ka mati mara mfumo wu le ku humeseni ka mati se sweswo Bootpad i ntiyiso swi le ku humeleleni ka tindhawu to tala if I do remember ni tsundzuka in Kruger National Park swi humelelini ku va na ti-bogus employees munhu a kuma pay slip mara ka kona but a ku heteleleni vanhu valava va accounta vanhu valava yi va dilana na vona se sweswo Bootpad swi endla ku a ku heteleleni loko mfumo wa hina wa swi kota ku tirha va employa vanhu va ku project yo karhi ya tirha vukorhokeri byo karhi whether hi le ka Gawula hi le ti-EFF hi le kwihi mara ku heteleleni project liya yi hakeliwa mali mara yi nga endli swona ivi a ku heteleleni vaakatiko se va pfaletela mapatu va pfala swikontiri ku hisiwa mathayele ku ve
ti-government employees, officials lava nga tirheku ntirho wa vona. Se corruption ka ti-government officials hi tin'wana ti hi dlayaka, hi tin'wana kambe swi hava lexi nga endliwaka hi vona ke, a ku na lava va ripotaku kona, a ku na lexi hi ku loko ku ve munhu i za a kota na ku nghenisa pet mathebula a tirha ka masipala a kha a nga tiveki kambe ku huma mali kanjhani, hi ku ku na municipal manager, ku na CFO, ku na head of HR, ku na kanjhani? Both pet mi vula swona, ku na municipal manager, ku na chief financial officer, CFO. So that's why kuna department they are very yi le ka presidents, very monitoring and evaluation. Ya ku cheka ku the municipality ta hina, the government institution, the government official vele ku tirheleni ka vaakatiko na. So that's why that department a yi fanele yi nga tshami Pitori. That is the monitoring and evaluation. I find a hangalaka na the municipality, not the province and what. But I got to monitor these government officials. That's why at the end of the day, I got to take about I will look at Tembeni, I will look at the official, I will look at Tembenga Fu. That's why the department I find a hangalaka, you check on the project. You have to relava Akatikuna. Select family sonana. Logur part, Logur Vashangon gets select family non cash combi. My Nametri boto mena kesos nan kesir nan inhlakani mam ker kam kana lonen betet pap ngane fokene ngona mjan fakir betet no jamat ne ya mati dia nami zelo inga le yung khata na minan la ngene khala ngena la samsun la ku koma nyana kayo na le tendar misalo samsala kuna ban wakta lang gopla bangana ti ma-comrade malamang kona kwala ka ti ka government ne mana te traka leta ti water ti tamati ti tuan so va itala va ne loko te sa hlamsela kusona kumbe leswi hi vona ku swi humelela loko te traka ta vona mati loko mari ku humeni lomu tiphayipini a va koti ku dya hiku a ta ha tenderixa a ta ha koti ku layicha tindzamali ti traka leti ta vona hayiku hi leswi swi nga xiswona brother. Mi vula ku hi vulavula hi munhu loyi hi nga n'wi vhotela kumbe a nga kuma xitulu hi ku voteriwa, munhu loyi hi nga suka hi nga ti nyika nkarhi wo ya ku voteni kula mapasi ma hina ivi a xava lori ya mati. Se loko a xave lori leyo rhwala mati a vona ku phayiphi leyi a yi fanele yi suka ku xikombiso yi suka na ndoni ya eGiyani yi nga yi hi ku ka ha ri na lori leyi nga ta kota ku rhwala mati yi suka a kwihikwihi yi yisa kwihikwihi a kuma mali ka mfumo. Titiraka leti a va nga na tona loko mati ma kha ma huma kahle ma kha ma tisa mati liya tiraka main pipe kumbe mati lama ma fanele ma suka a na ndoni ma fika xikombiso kumbe ka Mapuve kumbe ka Nhlaniki loko mo va ma kha ma fika ka Nhlaniki tiraka ya yena yi ta gcina yi tshama laha ndzhaka yi bola yi tiva mathayi makondlo tintambu letiya hi ku a ya ha swi koti ku supply mati ka Mapuve na le ka Nhlaniki. So leswi na tani va ya va pfala lomu va tivaka va pfala kona ku ze ku onhaka ku nga onhakangi ku a ta kota ku yi tirha tiraka leya yena yi ndla mali na mitwa mara ni hleketa ku va masipala va na titiraka ta vona. No sweswi swo tala switirhi leswi hi nga na swona ka masipala kumbe ka mfumo a swa ha risa ka masipala i swa hina van'watipolitiki hina hi nga na tisalari hi nga ku mfumo yi hakelaka. Se musi sweswo se hi le ku hanyeni ka i vumafia musi sweswo ni vula so i vumafia musi sweswo leswi byi katekate tiko leri ri controliwa hi mamafia. Tiko lera hina se ri fikela hi nga ta ka hi nga ha swi koti ku huma laha hi nga pela kona loko mamafia lama ma rhangini. Masitiwa loko ma wela diron'wini hi nhloko mi nge huma loko ma wele milenge mi ta kota ku huma se hi laha hi nga kona hi. Nemetwini boto veri loko vo wela diron'wini hi nhloko ni lava ya swi ringeta ku ni nghena hi nhloko a diron'wini ni nge humi loko no nghena hi nhloko diron'wini ni nge humi eku ta rara moye n'wana mingiseri lo hlekani ka
Butphethu kunjani? Efokele minjani? Khona Andros Sambombela. Aye. Yeah, ebutphethe lokuhlamlanyana ayithongona mina kanti ya titendara lebakhuluma kayo. Ewe. Intiyiso butphethe wabona nje ukhona kwami kamati ne kati vaterkan. Loko u nyikiwe tender vele ya ku pfula u supplier mati lo byela nje ila ka hina ne kuna silulumanzi. Silulumanzi ne la make sure swa ku umati community mamaku. Yeah. Mara makumeka manga kumiwi emati lawa na umavone mati ma main pipe umavone mafamba nda stratini madibekeni mara kule ka kukuni mavaterikani kula uya xave mati loko kula uya xave mati ata kote ku byaliwa mavaterikani hambi ye futhi lonkulu wala Mpumalanga lwa tiwaka wala Mbombela ina hoya ye loko ti complain hi mati ni ku biwa wa bill kula uya xave mati. La mapipe mangele ku kaya na holobye senze umqunu abalabi bona balaba ku holobye banda mati vo va rwala tilori ta vona va nga ka futhi ka ti reservoir leti ti fanele ti supply ni community ya ku ni pipe lo swa ku ni ko nga ku tivi eGiyani ni ku hlamusela leswaku u nga ku vekeli diesel but ngopfu swa ku pipe leri famba 27 kilometers ri suka eka hayi hlamusela kwala Mpumalanga na ku tivi hlamusela ni kona ri suka kwala Akhonhoku hi leriya ri fambe riya Manyeleti ya pipe rero la ndleleni ku ni stage ya ku kaka koho yini amavaterikani ya va Manyeleti va nge makumi mati walawo matata hi tivaterikani va xava kunene matata hi vaterikani u xava kunene ni lava ti-community swa ku okay ndhawu yin'wana ni ri a nga kona vele maphayiphi leswaku vanhu lava va cheriwa hi vaterikani ya mfumo na yo nga ka nga fiki futhi eku va cheleleni ku lava va xava hayi no ni mi twile Andros ni khensile ni mi twile hayi mi ntsandini swi endleka kwala Pinari la Mbombela la ni nga kona kumbe ta leswi nga khuluma ka radio ya ku biweni sweswi no ta ku sala ndhaku ni twa ku ku kuma ke awara ya n'we henhla ka nhloko mingisero Munghana Lonene FM makomba ndlela nkarhi wa ku hi kuma mahungu ya misava ya awara ya n'we lawa hi nga tshembisiwa wona hi mani Nkosi na Chauke hi ta kota ku va hi ya mahlweni tirhi ha tlangela 59 wa malembe ya xitichi xitichi lexi a xi ku tisela minongonoko yo fana na va ta vutomi laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula mina la ni tshamaku kona hala a DD pfuka ni tshama laya kusukela hi 2008 xipapa xa mai tshama xi huma mati kambe ku na thangi kwahala matlhelo ya tidi hi rona thangi ri ya khara hala tsamaka rona ri supply se swi vula ku na lava va tisa mati va hlantswa mati kusuka Nandoni loko ri ku masuka Nandoni matili mati kwalano ivi ku va na munhu loyi a fanaka a pfulela a pfulela hikokwalaho ka yini kasi munhu a fane a pfulela a pfala ku tshika ku pfulela ku tshika mati ma tshama ma ri kona hi lexi xivutiso lexi ni nga na xona sweswi laha ni nga tshama kona ni tshame na mhana wun'wana ve ri va tshamaka Ngezimani ve ri ni tshama va vona mati ku fana na sweswi mi ni vulaka swona va ku loko na vona va ta hi laya nampundzu va ku ni tsemeka fana ni nga swi tivi ni nga maka hi yini mati lama ya na wona kaya khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki inkomba timinete ntsena i phila ya 12 ya 13 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ya mahlweni ku haxela wona kusuka studio 13 Polokwane hlekani lowu mingiseri wa Munghana Lonene FM kwala mu nga komeriyeni 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka makomba ndlela hi kuti kwala u nga ko khome yini eka timhaka ti kumbe ti leti nga va ku u ri na tona mhaka leyi ya mati yi tikombe yi kha yi khumba ngopfu vaaki ni twa vaaki vo tala va kha va nghenelela ngopfu ka yona va kha va tisa matitwele ya vona kambe leyo chavisa hi yaleyo ya ku vanhu va pfa va teka timhaka ta ku va hi pfalela mati hi vomu mati a hi ngo vubula vanhu lava a hi nge a hi ntiyiso swilo leswi nga le ku vulavuleni loko ku ri ku ntiyiso
a swi koteki ku hi nga nyika munhu ntirho a tlhela a va yena a hi tikiselaku ma swi vona loko ku tlhe hi nyika munhu ntirho ku tlhe ku va yena a hi tikiselaku swi va swi nga ri kahle a hi koti mingisero wa mena 0860002543 nongonoko i Afrika wa vulavula un'wana mingiseri hi loyi nhleka Fikal botte njani? efokeni ku na minjani Hawa ko. a khensa Hey, na ku jamba ka le mati. La ka xitaka. a hepa Mati na wona ka xitaka mara matirhiselo ya kona hey mati ka swinene. Hi na plan ya kusuka la nkuru wa ritavi laniwa. Se mati ya makuma dangu le damu ra tala mara ama hi supply standards hinkwaxo ka xona. he mhaka yi Pipe leyi buxetile ngopfu. Kuma swa ku munhu tshama muti wun'we i boxi ya tiholo mangena ndhawu yihi. Se vanhu vo tala vo ti xavela ti-pressure pompo va xava jojo va popa ma nghena ka pressure pompo. se swi endlaku vanhu va nga ha kumi mati Swi ndla ku nga ha kumi mati na van'wana. kambe loko mi va tiva vanhu va nga endla sweswo mi endle yini mi ringeteli ku mangala Ku na ti-water committee va va tiva mara va va chava. va va chava ka xitlakata Ka xitaka na mati yo tala ngopfu mara. ku chaviwa mani ngopfu kwalano ka xitlakata na ku va chava yane no vakati va xitlakata ta ku loko ku ri manitwa a hi zameni ku hi pfunana hi boxa holo yin'we van'wana hi kume mati ma tele ngopfu na ku mi boxa holo yin'we njhani hi ku a ni vele ku hoxeni tiphayiphi va masipala wa mopani a va fikangi hala ka xitlakata ma swi fika lava ku huma ku fika no vele ku hoxeni tiphayiphi leti ta ku famba hi muti vele ku hoxeni ku na tikontraka ti nga ri ku hoxeni mati ti hoxa tiphayiphi ti hoxa lava aki muti hi muti ku va nga ti boxeli hi voxe hawa ku na swona ku va ri tala a se fika no ni mi twile papa ni tshemba va ta va mi twile va ka xitlakati ku mi angulemi ku yini un'wana mingiseri loyi nhlekani minjhani papa hi pfukile hi ngo vona buti wa mina epfukile a khensa ya na mina ni la ku nghenanyana ka leya mati mani ya vona no ka ni nga twisisi ni ku system yi tirhisa ku yini laya a ni tivi ku swa kotekesa ku yini butphete ku mi kuma ku munhu loyi a tirhelaku no nyika xikombiso a Polokwane a ya lawula mati ma ka n'wadzekuzeko how can be that possible because loko mo ma swi languta hina halawani hi tshamelaka kona vo mapapila halawani mati like ku ri makarhata kahle swi teka nkarhi ku mati mi ma kuma I remember loko ku votiwa nkamanyana lowuya mati a ma huma the whole 2 week loko ku canvassiwa na loko se ku ri ku votiweni ku ri processing ya ku vota mati a ma huma kahle botphete leswi vulaka ku mati ma kota ku ma fika vanhwini it's just that lava vona va nga na power ya ku va ma yisa vanhwini a va lavi ku ma tisa ka hina ni nga swi twisisi ku swi endliwa hi yini swi swo fana na sweswo botphete a hi tlheleleni ka liya mi nga sungula hi yona ya ku munhu a ri Polokwane a controla mati ya le ka n'wadzekuzeko mi vula yini langutani hina ni hi minkama wo tala ku mitwa loko mi khomi vutisa lava masipala wa college chavani ku hi ni ndhava va ku mati vona vulawuri bya hala vo venda hi minkama wo tala a va endle swilo swo taniya so a ni koti ku twisisa ku ri loko mo ma swi languta ku nga ri mhaka ya ku xihlawulambala na yini hinkwaswo hi laha layani like vukorhokeri bya ku hi kuma mati byi phuwa kusuka halaya andhawini liya a ni tivi ku why masipala wa college chavani wu nga teki then vutihlamuleri nyana ka swilo swo fana na sweswiya na swilo swo fana na mapatu mata ku haxi xo vava ku fana ku botphete leyiwani futhi tama mi kha mi yi vulavula loko hi faneke hi kuma vukorhokeri ho faneke hi ta ka n'wina hi rhanga hi rila why vona vanhu lavawani botphete va nga teki vutihlamuleri as hi loko va kha va hola every day va kha va pfuka va ku va ya tirhweni va nga jikajiki hi muganga va vona hambi vo hi tiku a va zi va jikajika hi miganga yi na vayimeri muganga wun'wana na wun'wana wu na mukhanselara se mukhanselara
sweswiwani loko mina ni tshame ni ku tani na swi tiva ku Makhuvele I koho mukhanselara wa mehe le ka Manghena purasini loko swi vula ku loko ku nga fambeki le ka Manghena purasini ni languta Makhuvele. Both Peter min kahle nkarhi wun'wani gina ni nga ha swi twisisi ku masipala like a wo laveliwa ku ri vona va lavayani va kota ku va hola hi mhaka ku leswi va nge le ku swi tirheni a swi vona tsona mi nge vuli ku ava leswi va nge le ku swi tirheni a swi vonaka a mi lava ku la ku cinca ku mi ku vonaku ka Malamulele ku hava ku cinca na switsanana n'wina a mi nga ta suka ka Manghena purasini mi ya vona roboto ya ka Malamulele munhu loyi a jikaku robotweni every day a kha a yi vona ku a yi tirhi roboto leyiwani a nga yi voni u tirha hi munhu waloye munhu kwalano ni yima na n'wina kwalano loko ni fika sweswiwani na sweswiwani ni vulavulaka na n'wina mati a hi makuma hi wa mune sweswiwani loko mo vutisa ka masipala ka valava vafambisi va masipala ku hi ni ndhava vanhu vo njhe hi vo mapapila vo dinga mati ma ri scarce ma switwa lexi va nga ta xamula I ku va na system ya vo yi tirha so va kha va ti beyilela mhanti ku why mara va nga hi tweli sweswiwani loko va nga ta va kha va canvasa ni kwala xikarhi ka lembe ni ta tlhe siku rin'wanyana ni mi fonela ni mi tekela video ni ku hi lama mati ma huma every day ma pfaliwa kwihi mati lamawani wa hi nga nyikiwi mona wa hi nga nyikiwi vukorhokeri wa hi ku nga khurheliwi every day sweswi mi tshamaku mi kha mi swi vula kwala moyeni ku munhu loko a kha a vabya u fambisiwa tibambeni mara loko se a hi siyi misaveni va ta khurhela xitarata va tsandziwa hi ko va ku a hi hanyanga ka mfumo lowa wa Gazankulu mara loko hi kha hi tlhariha mati a ma huma swiphayiphani swa ti-main line ni le makaya ma hina mati a ma huma xilo lexiya loko hi vuya xikolweni lexiya xa gradara lexiya a hi hamba hi ku xi landzelela hi kha hi tsutsuma hi kha hi xi hlongorisa xi kha xi basisa mapatu wa vunharhu wun'wana na wun'wana a swa ha ri kona swi sweswo ene sweswi mi swi vulaka swa ku wa vunharhu wun'wana na wun'wana ma ni tshembi ku lava sweswi va na wona pulani yaleyo ya ku ra vunganingani yi ma khulela kwihi ra vunganingani a ni tshembi kambe ni ta va nyika ku tshemba ka ku kumbexani no ka ni nga swi tivi va na swona ni ta va vutisa loko mo vutisa loko a swi neki swa vave botet loko mo vutisa va ta ku va na swona hi ku a ni va kha va ti beyilela va ku hi tirhisa leswiwani ku ri hi minkarhi yo tala ni wu yingise nongonoko lowuwani kahlekahle ni murhandzu lowunkulu wa nongonoko lowuwani hi minkarhi yo tala hina hi tekeriwa a hansi hina vanhonyana lava va halaya ku ya le mananganyana halaya hambi ku ri kwalaya ka Malamulele loko mo malanguta loko mi jika I ti-pothole ntsena mi na ku vula ku munhu kwalaya public works loko mo languta laha hampeli ya public works yi na magoji before loko ma ha ku endlanyana laha police station na laya tlhelo ka ene va kha va ringeta ku pfala ku na nkama n'wana va tivika le ku pfaleni va le ku lunghiseni va vitana un'wana munhu a ta lunghisa I tsandzekile ku ri mi ti vutisa ku ti-tender ta hina why swilo leswiwani swa ti-tender swi nga dlayi swi tirhiwa hi masipala vanhu va nyikiwa mintirho hi swi tiva ku bothete loko va pfuka everyday va ya ka masipala ntirho wa vona I ku pfuka va famba va pfala ti-pothole okay muhumelerisi kwalano ntirho wa vona I ku everyday va fanekele va meka sure ku mati ka masipala ma pfuliwa mara hi ku mini na teretere ni ta famba ni na vaterikani ni lava ku ni tlhela ni nyikiwa ende vanhu va lava hi vona va endlaku vukungundzwana la ka masipala hi vona va onhaku tiko ende kasi mi vula ku yini boto a hi hetiseleni la ku teka un'wana mi vula ku na n'we mi yiva na yo mhaka leyi ya ku vanhu va hetelela va lava va nga na vaterikani I vanhu vo tirha ka timasipala ma ta ku swi endlisiwa ku yini loko n'wina mi kha mi tirha kwala ka masipala n'wina mi tirhaka ka masipala vaterikani a yi tsaliwi ya mavito ma n'wina yi nyikiwa mina mara loyi a nga kwala tlhelo ka n'wina kwalano quintinize a kha swi ta ku leyi vaterikani ya phela yi nyikiwi tender a ni mi ta n'wi phenela ni ringeta ku kombisa ni matwini mara na n'wina mara mi fanele a mi kombisanga kahle a mi fanele mi nga kombisanga hi yaloye mi nga n'wi vula a mi fanele mi kombise hi ncindana a ni mi ni tirha na ni kombe ku khomeliwa ko va ku xikombisa red devil loyi ni n'wi rhandzaka 0860002543 loko ri ku Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM I nhlekani ka endlekani vutisa njhani pfukile hayi pfukile mani ma tiva ku mhaka leyi ya mati leyi mani a ni tivi kumela swi ndo hela mbilu ni mhaka mati mhaka ya khale ngopfu swilo leswi vulavulaka laha namuntlha laha a ro sungula ni khale swi na malembe
me vula kuna swi ministeri nga nghena yona mhaka ya mati mati ya ti-complain ta mati mi nge vuli mi ku ya ti-complain ta mati nghena ni mhakeni mi kongoma hi ku ti-complain ta mati himpela ta vuriwa kambe muyingiseri namuntlha i nghena a ku thangi ri tele ra halaka mara a va na mati vona kaya se n'wina mi a va na mati mina ndiri ya vulavula hi mati mara loko ku fika nkarhi wa nhlawulo andiri loko ku fika nkarhi wa nhlawulo a vanhu lava hi karhi hi rilaka hi vona masiku hinkwawo hi tlhela hi nyika vona matimba futhi that's why ku na mingiseri nga nghena la a ku loko va ku matimba i ma hina a nga ku vanhu van'wana va swi twisisa so hi ta va hi karhi hi rila hi mati a ma fiki kwihi mati njhani benefita mani mara loko ku fika nkarhi va ka a hi hlawuleni matiko lama ku riliwaka hi wona mati ngopfu u ta ku vona vo lava va fambisaka ndhawu yoleyo a ni nge vuli vito ra political party vona 85%, vona 87%, vona 99%, va ta ku byela ku a ku na yin'wana hi yo leyi tivaka ku hlupheka ka why vanhu va nga tirhisi matimba ya vona va cinca va vona vanhu van'wana ku va nga va hendzela yini na va tshama ndhawini ya yi-one va ku hi nghenile diron'wini hi nhloko hi tsandzeka ku huma swi nga ta yinini gondzo ra le mara ni byeleni phela vanhu lava hi vulavulaka hi vona munhu loyi a tirhaka ku pfala mati no pfula mati na hambi mi cince mfumo hi ta va ri kona hambi mi cince lava mi va votelaka hi ta va ri kona ku cinca loko mi la kona ku ta tisa yini hikuva vanhu lava hi vurilaka hi vona a hi lava voteriwaka hi lava va nga lo thoriwa va nga ta ya pensionini mara loko ti-complain ti karhi ti fika ta fika henhla ka mfumo so loko mfumo na wu nga ri na mhaka na ku pfuna vanhu phela vanhu va nge rili ntsena hi munhu mara mfumo wu nga endli nchumu loko ku vekiwe munhu ku fana a tirha a nga korhokeli vanhu va karhi va complain ti-complain ti fika mara ku nga endliwi nchumu ku nga ri na ku cinca swi vula ku na wo mfumo le henhla wo feyila yes mfumo mina wu thorile ku tlhogomela vanhu lava wa wena hina hi ku nyika mali then vanhu va rila everyday mara mina ndha ya mahlweni hi ntirho so swi vula ku le henhla ku nga bula kona hi kona ku fanele ku cinciwa kona hi kota ku vona swa ku van'wana loko hi yisa ti-complain leti va nge tisi ku cinca na loko mhaka ya mati ku riliwa hi rila hi mhaka ya mati all over ka riliwa hi mhaka ya mati so advice yi ku vanhu a hi rileni hi karhi hi cinca hi vona van'wana vanhu ku loko hi yisa complain ka mfumo wuntshwa wa nyuwana kumbe wo tatana swin'wana na mina tatana swin'wana mara vanhu va tshame ndhawu yi-one va ri hayi wo mfumo lowu tivaka ku hlupheka ka hina hi tshembe ku hlupheka hi complain ka vote 5 years hinkwayo loko va ku nhlawulo hi rivele n'wi pfuna ku mati ma huma every day before nhlawulo hinkwenu se ha swi tiva sweswo mo xaviwa ku at least mo ku xilo swi lungheni mara the whole 4 years ku ta va ku ri na problem mara still vanhu va cincile hawa swin'wana mi swo ni karhalisa mani nemeteli papa inkomu akenza 0860002543 un'wana muyingiseri loyi 21 minute ntsena ku bila wara ya 13 nhlekani naswona masi mpfukeni empfukeni minjhani mpfukeni man this fear of governance leswi ti-municipality va le ku feyileni ka ti-communities kumbe vaakatiko va ndhawu ya Afrika-Dzonga hi ku hambanahambana ka tindhawu ka mavhiki mambirhi ma nga hundza mahaxo a ku ri na water summit leyi a yi ri yi cheriwe kumbexana yi rhangeliwe hi minister Mchunu na minister Nkadibe Kadimeng lava khogda va national loko ni kha ni va landzelela va ri ka summit liya they were lambasting the mayors lava va attendini ka summit yaleyo va kombisa ku tsandzeka loko mi kumekaka mi kha mi ku endla ka timasipala leti mi tirhangelaka ngopfungopfu ka timhaka ta mati ku ta kumeka siku rin'wana hi ri mfumo ku hisa khoto hi ya tirha ntirho lowu hi fanelaka ku wu tirha hi ku lerisiwa hi khoto no ka ni nga tivi ku vanhu lava a hi vo madzinga ndleve na hi mhaka ku leswi va nga lambasitisiwa xiswona va nga cacisiwa xiswona hi minister Mchunu loko a va ri van'wana a va fane va kumeka va koka masokisi ma hindza matsolo loko ku ri ke na marasi ka matsolo masokisi hi ri ka timhaka ta mati n'we muhaxi kwala eGiyani a kusuhani le Great North Depot halaya hansi halaya khotwa ku na phayiphi kulukumba leyi yi nga kumeka yi violatiwa ku violatiwa ni vula ku van'wana va yi boxa ku va ta kota ku va withdraw mati va koka mati va cheletela ka titiraka ta vona kumbe baki ta vona va xavisela vaakatiko
maphorisa ma kona eGiyani na masipala wa kona eGiyani mara ku why swiphiqo leswi swi nga landzelerisiwi swi lunghisiwa lava fanelaka ku khomiwa va khomiwa swi nga endliwi i nge tivi ku hikokwalaho ka yini timhaka ta timasipala ni kha ni ya ku heteni n'wamahaxi loko vanhu va kha va rila hi ndlela leyi hi tindhawu hi ku angarhela ka tona swi teka ku hi le Limpopo swi vula ku loyi a nga nyikiwa matimba ehenhla ka timasipala ku nga political head MEC Makamu wo fane va teka nsamboko within the legislative framework va vona ku vanhu lava va nga nyikiwa matimba ya ku rhangela timasipala ku nga timeyara why va kumeka va kha va feyila ka timasipala ta vona timeyara ti fanele na ti khoma nsamboko ti khomela ti-municipal manager sweswo swi kha swi famba hi logic yaleyo mara hi twa minkarhi hinkwayo vanhu va le ku rileni hi mhaka ku a va le ku kumeni ka vukorhokeri ka tindhawu leti va tshamaka ka tona so swi vava ngopfu leswi nga ku humeleleni ene siku rin'wana mina ni tshama ni kha ni swi vula ku loko matimba lama ma ku rhangela mfumo mo hi xupukela they will be culpable vanhu lava because hi vona va nga nyikiwa matimba ku va dispensa ti-service mara va nga ku tsandzekeni ka ku yisa ti-service evanhwini so i swilo leswi va fanelaka ku va pfuka vurhongweni loko ku ri keni va le vurhongweni va yisa ti-service evanhwini hi ku ya hi section 139 of the constitution ya South Africa muhaxi nametweni khenseli swinene nkarhi wa n'wina khenseli swinene inkom 0860002543 nongona ku Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM minkarhi va loko hi ya amtumba wi ka nyama yi heli ku hela matinu vhiki leri hi yo mhaka ni ta ku twisa swin'wana ka mina ni teka miyingiselo hlekani ka Allo minjani hi pfukile minjani hi pfukile a khensa amala ku tlhelela ndzhaku ma ni kumbula khale loko mina ni kula tikweni ra ka Mbokota ku ri na pompi ya goji leyo rhendeleka liya mina loko ni kula ndzhangi ni twa kwa tikweni ku hava mati a hi kuma mati masiku hinkwawo a wo fika xikoma nsimbi liya i rhendeleka va kha va kangetela mati yana swi nga leswi mati a ma nga xoti so pompi liya ya hina la ka Mbokota va yi cincile va hoxa michini mati ma huma a vhikini ma huma kambirhi kumbe kan'we hi vhiki kahle kumbexani lava va fanele va phakela mati va fanele va hi byela ku xihundla ku nga va ku ri na xiphiqo xin'wana va nga ri ku hi byeleni kumbe va ha mali yo xava lexa swa chlorine swo hlantswa mati kumbe kambe xikoho xiphiqo vo ka va nga lavi ku ta hi byela hi ku loko a ku nga ri swona a va ta hi byela va ku a khala ngo mati mi ta ma kuma siku na siku handla ka leswiya swa mhani na va ngeti va vuleri a thekisini va ku ni rivele ku pfala mati ma ta tiphina hi mati vhiki leri namuntlha kasi va fanele vanhu va nga tiphini hi mati na ni lava ku twa ti-voice note leti mi nga rhumela ne kambe mi nga se twa teto hi ri ku hela ka vhiki loku hi ku tlangela malembe ya 59 Munghana Lonene FM u ri tana u ta tiphina na yena lembe leri Malamulele isonto wa ti-4 February hi ta va hi ri eTembisa baka section ka Mathonsi laha hi nga ta tiphina kona hi ncino wa makhwaya na ntlawa wa timintsu ta Vatsonga hi ku fambisana na The Twins Triple T loko hi suka kwalano hi kongoma empfuxelelweni na Themzana Reloaded nongonoko lowu ya ku haxela wona twi kusuka a Bethesda Intersection Church a Tembisa Mgatsa section ka Pastor N.A. Chauke la hi ta va hi ku khomele Lufuno Dagada Pastor Donation Manana Twala Zanele Mashabane Bubanda Khotso Khana Mhlongo #59 na Munghana Lonene FM Makombandlela sweswo mixer Munghana Lonene FM hi ko hi vula ku so 59 wena malembe mangani Munghana Lonene FM yi ri ko yi ku hundi malembe mangani lana calculator na swikunwana hinkwaswo ku hlayela ku yi ku hundi malembe mangani kambe hina hi le ka swona mixer a hi ku twi kwalanga ko 0860002543 na ku Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM makombandlela lava ta twa lava nga tirhisa ti-voice notes lava nga tirhisa nomboro leya 0657443911 hi twa ku bona ke va ri va angula va ku yini hi ndlela leyiwani
rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. aye bakhalanga na mfambisi wa n'wina kwala timhaka leti ta mati leti ho vulavula ku vanhu va titraka lava nga ka ANC a hi vo ntsena khalanga ku na va lava va nga ko emakaya loko mo languta lomu makaya sweswi tibaki ti tele ngopfu ti famba ku tirhiwa emadoromu so mi ni byela ku khalanga loko mo lava ku mi vuyisa mati n'wina munhu a ku heta ku xava baki na doromu reriya ra hambi 1000 liters hambi 2000 liters a ku la ku sungula ku va kuma mali na vo sweswo so na vo va lava vaakatiko va koho va endla ku sweswo swa ku va sapotacha timhaka ta mati lawa ku endle ku na vo tibaki letiya ti ta kota ku va ti kha ti endla mali hi yo problem yikulu yaleyo problem ya hina vanhu vantima yo yaleyo va khalanga ku xin'wana lexi nga ku onheleni ka tiko loko xibenefiti xa mina ni xi lava ku xi ciciwa so problem botpet mhaka leyi ya lori ta mati leti tirhaka ku xavisa mati kumanisiwi kusuku rin'wana mi jika hala ka N'wamito a Nkambako ku na plant laha Nkambako laha va ri le ka Gillis mati ya fiki lawa makhelwani ya koho kambe va Msiphani ku ya va N'wamito a ku na mati vanhu va le Nkambako munhu un'wana na un'wana loyi a nga na mali i xave lori i pompa mati kwale Nkambako hoxe ti-pressure pump mati ya kaka yehe a fika chela lorini a famba a xavisela vanhu va hala ka N'wamitwa a wu nga leswi vulavuriwaka ku lowi nemetweni loko kwa humelerisiwe hi Ncindani Eric Mabas mina ni khalanga Pet Mathebula a hi hlangana ka mina nongonoko lowu fanaka mundzuku ku ri ravuntlhanu ku ya hi vuxokoxoko lebyi ni nga na byona la a hi nga koti ku tisela nongonoko walowo hi ri a Benstorm nduku kumbe ka a Masingita Mall hikokwalaho ka ku va hi kha hi ya le a mitlimba wihi a xilungwini a hi joni ka nyama yi heli ku hela matino laha hi nga ta va kha hi sungula kona migingiriko ya ku tlangela 59 wa malembe ya xitichi hi ndlela yoleyo hatla ka sweswo nongonoko wa dzuma na mina wa landzela na Ike Ngoveni na Mchangano koho kwala ku ta vona leswaku swilo swi tshamisekile kambe ke a hi sunguleni hi twa ku mahungu ya ora yambirhi ya ta yimise ku yini kusuka kwalano dzumba na mina tata mahungu eka SABC ya tiyimele awoxe.